abaturage babwiye SOS Media Burundi ko bakanguwe n'ibyo bisasu byaraye bitewe ku bikorwa remezo by'amashanyarazi. Bati twakanguwe n'ibisasu biri binini, twizera ko rero ari igitsero cyitwaje intwaro. Ngewe nitwa Dikelodi, ukomeje kurikira Big Shot TV Rwanda. Nujye kure rero nizere yuko uri hafi kugira ngo dukomeze kugezaho amakuru acukumbe. Niyo twagiye mu ijoro ryakeye mu gihugu cy'u Burundi mu karere ka Nyagara mu majyaruguru y'umujyi w'ubucuruzi Bujumbura, humvikanye ibiturika by'ibisasu. Abaturage bavuga yuko bumvise grenade ebyiri ziturika, aho bavuga ko nyine zatewe ku bikorwa remezo by'amashanyarazi bya sosiyete ya leta ishinzwe gukwirakwiza amazi n'amashanyarazi Regideso. Abaturage babwiye SOS Media Burundi ko bakanguwe n'ibyo bisasu byaraye bitewe ku bikorwa remezo by'amashanyarazi. Bati twakanguwe n'ibisasu bibiri binini, twizera rero yuko ari igitsero cyitwaje intwaro. Bakomeje bagira bati ibisenge by'amazu amwe namwe byajegeye. Ubwo ibi byabaga rero abashinzwe umutekano barimo polisi, abasirikare ndetse n'imbonerakure bahise bagera habereye iryo turika. Kugeza rero kuri ubu amakuru aturuka i Bujumbura yemeza ko bamwe mu bakozi ibyo ngibyo bamaze gufatwa ndetse batawe muri yombi, nubwo nta nzego zari zagira icyo zibitangazaho. Iperereza kuri ibyo bitero rero ryahise ritangira mu gihe abayobozi mu nzego z'ibanze bahumurije abaturage bakuwe umutima n'ibyo bisasu. Mbese ibyo byose byabaye muri iryo joro byakuye umutima abantu benshi. Ahangaha rero leta ikaba yakomeje kwizeza abantu yuko umutekano wabo urinzwe. Nk'uko uri kugenda uribona kuri aya mafoto rero urabona yuko ari ibintu biteje ikibazo, umutekano ni mukeya cyane by'umwihariko kuri bano baturage. Umukobwa w'imyaka 19 ukomoka muri Uganda na Shakira yakubiswe na ba nyirarume. Abangaba yari ba nyirarume be, bamukubita ibiboko birenga 100 nyuma yuko bamenye yuko yagiye gusengera mu barokore kandi ko asanzwe ari umuyisilamu nk'uko umuryango we uri. Shakira w'imyaka 19 niye hiriwe n'urugendo, dore ko ubwo yageraga iwabo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize avuye mu materaniro y'abarokore kandi avuka mu muryango w'abayisilamu ndetse nawe akaba ari umuyisilamu. Byamugendekeye nabi cyane ubwo yageraga mu rugo iwabo kwa Haji Kosi mu karere ka Kibuku muri Uganda. Shakira yarambitswe hasi maze atangira gukubitwa bidasanzwe, bamuhora ko avuye gusengera mu barokore. Mu mashusho yakwirakwiriye ku nkoranyambaga zigiye zitandukanye yerekana abasore, abagabo n'abagore bari gukubita uyu mukobwa, aho nyine baba bamuhora ko yagiye gusengera mu barokore. Uyu mukobwa rero akubitswe inkoni zirenga 100 na ba nyirarume. Abangaba baba nyine boherejwe na nyina uba muri Arabia Saudite, wari warakajwe cyane no kumva ko umukobwa we yagiye gusengera mu rindi dini. Abo basore rero bavukana n'uyu mukobwa Shakira bamukubita nta mwe rwose, aho umwe yavagaho hajya undi mu rwego nyine ngo rwo kumwisomo, dore ko bo ariko babyitaga bashaka kugaragaza yuko nyine bifuza yuko atazongera gutekereza kuba yareka idini ari ryo muryango wose, dore ko umuryango wose ukomoka mu Bayisilamu. Ibi byakorewe uyu mukobwa byagurukije abaturage ndetse n'imiryango ishinzwe uburenganzira bwa muntu, batangira kumusabira ubutabera. Kugeza ubu polisi ya Uganda mu karere ka Kibuku yamaze gufunga abagabo bagera kuri 7 bagaragaye mu mashusho bakobita Shakira nk'uko byemejwe n'inzego z'ubuyobozi. Ndagushimira ko wafashe akanya gukurikira Big Shot TV Rwanda. Ngewe nitwa Dikelodi, nizere yuko no mu yindi nkuru turi buze ko turi kumwe. Kora subscribe kugira ngo ningaruka ngusange mugire ibihe byiza.